Ngira ngo rero twihuse cyane twongere turamukire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na hari kuvugwa noneho imirwano karahabutaka yongeye kuzinduka mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Nkibutsa ko hari imirwano n'ubundi maze iminsi ibera hariya mu bice bitandukanye by'umwihariko mu gace ka Mwisoho haherutse kubera ubwicanyi buteye ubwoba, abarenga 20 biciwe mu bitero bya drone nk'uko byatangajwe na M23, abandi benshi barakomereka. Amakuru muri iki gitondo haturuka n'ubundi aremeza ko imirwano ikomeye cyane yongeye kuramuka hagati ya M23 na FARDC. Tugiye kuba tubikomozaho. Umutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu tariki 27 Mutarama waramukiye mu mirwano ikomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 rero biciye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka iravuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ari ryo ngo ryateye ibirindiro byayo bitandukanye. M23 yagize iti ingabo zihuje n'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, abacanshuro, inyeshyamba, ingabo z'u Burundi ndetse n'iza SADC ni kuza kwica abasivile. Nk'ibisanzwe muri iki gitondo batangije ibitero karahabutaka bihuriweho ku birindiro byacu bitandukanye. Ibirindiro M23 ivuga byatewe ngo ni ibiherereye mu duce twa Karuba, Kingi, Karenga, Negenero, Mbuhi ndetse ngo n'ibice bikikije ibyo bice byose twavuze. Kanyuka aravuga ko nubwo inyeshyamba za M23 zatewe ngo abarwanyi b'uyu mutwe ngo bakomeje kwirwanaho kinyamwuga, ndetse rero uyu mutwe wanashimangiye ko utazihanganira ko ingabo za leta ya Kongo zikomeza gukorera ubwicanyi mu duce igenzura. Imirwano yo kuri uyu wa gatandatu ije ikurikira indi karahabutaka yari imaze iminsi ibera mu mujyi wa Mwiso twabikomojeho. Imirwano yanasize ku wa kane w'iki cyumweru hishwe abaturage barenga 20 bo muri utu duce twegereye teritwari ya Masisi by'umwihariko muri Mwiso. Nguko uko byifashe hagati aho abarwanyi ba M23 bagiye mu butumwa ndayishimiye Bosco. Ariko reka mbabwiza umuntu wese uri kwijanika muri iki kibazo yica abaturage agambanira amaraso atariho urubanza, uyu muntu igihe kizagera fagitire azayishyura. Reka mbabwize ukuri, twarameneshejwe tuva mu byacu, ariko igihe kigiye kuzagera fagitire azayishyura. Mbwira leta y'u Burundi rungano ngo utume dore na uri uwo muri Rugano, uruwa mu Burundi wowe. Reka nkubwire ukora muri presidence wowe, ugenda ubwire leta yanyu fagitire izayishyura. Ni kenshi mugenda mukatugambanira mukica abaturage hariya, mugashaka kudukora genocide. Iwanyu mwananiwe kuzana amahoro, none ubu ngubu iwacu niho muri kuzana kutwubika wicuma. Igihe kizagera mwebwe agatsiko kanyu, ntabwo mbwira abarundi bose s'il vous plaît, ubu ngubu igihe kigiye kuzagera namwe ifagitire muzayishyura. Murye muri menge, murye uko mumeze kose, ariko fagitire mugiye kuzayishyura. Nushaka ugenda ubibwire leta y'iwanyu ngiye kukuzamura s'il vous plaît. Nushaka ugenda ubwire leta y'iwanyu wowe, ugenda uyibwire ngo abaturage bo muri este ya Kongo turababaye kandi tubabajwe na leta y'u Burundi. Urabizi ko ibyo muri gukora hariya ko muri kutwica, muri kutwicira, muri kutwiba byo ni mwibe n'abandi bari kwiba. Ibyo byo ntabwo twakagombye kubigiraho umubabaro. Ni mwibe n'abandi bari kwiba, ni benshi cyane, ariko kugambana kwanyu mumena amaraso ariho atariho urubanza. Muvandimwe, fagitire mugiye kuzayishyura s'il vous plaît. Fagitire muzayishyura. Nitugerageza Imana dusenga twebwe tukabona umutekano hari iwacu, tukawubona, namwe mwebwe ako gatsiko kanyu mwebwe mutuzonze hari iwacu. Ubwiza ukuri wowe, mwebwe mwagatsiko mwe kari ku butegetsi bwo mu Burundi, igihe kigiye kuzagera namwe mwishyure fagitire. Ndi kubivuga mbabaye
nimwe mwakagombye kuba abantu b'abavandimwe, ntimurye iminwa, ntimurye amagambo, ahubwo ni mwebwe muri kuza kutwica mugaherera ku ruhande rwa Sekibi. Imitima yacu irababaye, imitima yacu irababaye. Reka Bosco wambabara ngaherezwa umwanya uyu mugabo cyangwa se nkakubanza, urabyumva ute Bosco? Mubanza nta kibazo. Yego nagwa. Murakoze cyane. Simwe mwenyene mubabaye, iyo abantu bapfuye b'inzirakarengane twese turababara. Hanyuma tureke rero kugira nkuko mukunda kubivuga abanyarwanda bavuga ngo indangamutima, dushiremwo ubwitonzi zibakavuge. Reka udatuma ngutuka. Reka nkubwize ukuri wa mugabo we, nta marangamutima abantu bapfuye, abantu bagera muri 40 mwishe mwebwe, nta marangamutima. Urabyumva neza? Nta marangamutima, ubyumve, nta marangamutima dufite hariya. Ni umubabaro n'agahinda dufite iwacu. Ayo marangamutima uri kuvuga, uri guhembera, uri kuvuga twebwe dufite ntayo. Niba muyafite mwebwe mufite uburenganzira bwo kuyagira, kuko nta banyu bari gupfa. Ntabwo ari igihugu cyanyu kiri kubamo genocide, nubwo iwanyu naho mudatanga amahoro. Rero reka nkubwize ukuri, udatuma nongera kugutuka. Vuga ariko ureke kuvuga ngo dufite amarangamutima. Ico nokubwira co sindimwo mu bushobora gutera ubwoba. Hanyuma naho uvuga uti nkore muri space, ndashobora kwiyumviriza ukundi, ndi anonyme. Hanyuma gusa ico nokubwira gusa, iyo abantu bapfuye nta numwe agira umunsi mukuru. Abantu bagwanira mu banyagihugu nibabavemo. Ibiganiro byarabaye incuro nyinshi. Ubu uye bariko bagwanira iki? Ko leta ya Kongo byabereye he kuva iyo leta nabo ba genocidere muri gusapotinga nibo umva nkubwire. Twebwe twavukiye hari idea, twavukiye hari turahazi, ntabwo turusha kuhamenya. Urabyumva neza? Wowe ureke kuvuga ngo iyo leta, ubu leta yanyu yaje guhagarara imbere ya Jire Murumba iriya ntera hamwe tuzi yatugezemo tureba, hanyuma akavuga ngo agiye kuzabafasha ngo baje kurwana. Nibaje kubafasha kubera ko ibi bibazo bizaba byabo, ariko twebwe muduhereze, mutureke. Nibaza ko ubizi ko akiretse abari barongowe na Laurent Désiré Père bafashe igihugu. Ntacyo uri kuvuga wa mugabo we, ndakumanuye. Nushaka ugende uyumvira aho ushaka, ntacyo bitwaye. Ndakumanuye, nta jambo ufite aha ngaha wowe, bitewe nuko uri kuvuga usa n'uri gukina abantu mu byimba. Uri kuvuga ibya Laurent Désiré Kabila, ntabwo turusha kumumenya. Yabaye president wacu, ni twebwe twamwitore, ni twe twamwishyiriyeho. Rero ntacyo turusha kuri president Laurent Désiré Kabila. Urabyumva neza? Kuba president bose hariya nakubwiye ko twebwe nubwo twabaye mu buhunzi, ariko twarahabaye tukaba impunzi mu gihugu cyacu, hamwe n'izo nkora amaraso zitwa ngo ni intera hamwe za genocidaire bo mu Rwanda. Mugenda mushaka gusapotinga, mubasapotinga, ariko facture muzayishyura. Murakoze. Umwanya yo mureka kavuga tukamusubiza uyu mugabo rwose. Oya, ntabwo nshaka sinshaka kumwumva kuko sinshaka kumwumva, s'il vous plaît, sinshaka kumwumva kuko ari kudukina ku mubyimba. Abantu bapfuye bashize ariko nkunda wibabara uwo muntu wimuvugaho turamuzi. Bosco nakomeze wibabara wimuvugaho. Bosco komeza rate. Nkunda ni particular yitwa Rugano Yoka. Uyu murundi waruzi bariho bavuga yitwa Rugano Yoka byara yitwa Rukaka, yitwa Efreme, arazwi, akora kuri presidence i Burundi. Cyashinzwe sinkiza ariko ahora muri aya space yacu. Donc rero nareke kuza kuyobya abantu, ashaka kwivugisha ngo arababazwa n'iki, ahubwo yishimye inzoga zamushize ya gasiyisi ya akarengesha. abaje kureba ko message twayisomye, message bayohereje yo kuza kutwicira abana
bababujije ejo hazaza none aritwaza ngo ngo M23 ngo nireke kurwanira ngo ahantu hari abaturage hari abahise ko mwahabamaze barwanire kize barwanire n'amatungo siko muyarasa barwanire baragira ngo M23 irwanire iki none se ko atari umupira ngo bavuga ikibuga ni ikihe kibuga se mwifuza ko twahuriramo ubu se bari abaturage sibo bari kwirirwa batoratora imbwa z'abarundi zawize inzira iyo hirya bazijyana ko batazijyana aho M23 wirise ko bazijyana bakazifasha bakarongora bakazijyana bajya gushakisha ahantu hari abo bahuje ariko mwebwe mwabateramo mwabica ntimunaze ngo nibareke kurwanira ahantu hari abaturage ariko you know what is the best he admitted he is better he admitted that babikoze kuko hari M23 biraruta ba bagenzi be bazaga bakina ku mubyimba bavuga ibindi bitandukanye n'ibyo ngibyo avuze ibyo avuze byibura biraruta byibura we are admitting mistake ya noneho rero muvandimwe ntabashire kumenya izina ntabwo namumenye ariko ubwo menye ko ari Ephraim nyine umuvandimwe Ephraim rwose ntirirwe ujya kuba unknown uze ugaragara umuntu agusubize wumva nkunda yari abikubwiye urabona ko twebwe ubwacu mutaradushobora turi bakeya noro kivituwe na miliyoni 9 z'abahutu n'abatutsi n'abatwa hakabamo abahunde abandandi n'abashwi n'abandi n'abanyanga ituwe na miliyoni 9 izo miliyoni 9 hariho ababaye affected hariho bakeya muri bo babaye affected ni bakeya sibo benshi burya ariko niba mutarashobora kutumara izo miliyoni 9 kandi n'abatari hariya n'abatari mu gikorwa batari muri action mu rugamba bazaza mbabwije ukuri ko mutigeze mukunda n'Uburundi bwanyu yo mu bukunda mwari guharanira amahoro mugasagambiza amahoro mu gice muvukamo mukareka kujya gushaka umwiryana ahandi ntabwo M23 ntimwigeze muyumva byibura inagira n'ikibazo bivuga iti Uburundi no mu bantu twakiriye muri kara karere dukutse tuzi ko baje gukemura ibibazo bari mwebwe twari tuzi ko mwebwe byibura nk'abantu dusangiye amateka twacagaguwemo kimwe mumeze kimwe natwe muzumva ibibazo byacu nk'ibyanyu ibyo ntibyashobotse mwebwe mwatubonyemo imari yo gucuruza kandi reka munayitubonemo gutyo kuko none se niba mucuruza abanyu twebwe mwatubona dute mute tutavukana namwe kuko abasirikare mucuruza hariya n'abasirikare n'abana banyu n'abana b'igihugu cyanyu rero twebwe kuba mwatubonamo imari mukajya mu biciro muti muraduhangahe tubamare imbonera kurezi iwanyu zirimo zirogoga Kongo nizo zishyiraho nizo zitambutse utambuka ku mupaka nizo ziha uburenganzira urira indege nizo zizi kujya kureba uko mbese nizo zizi gutambutsa uyu ni umuhutu uyu ni umututsi izo ni imbonera kure rero Mr. Ephraim message yanyu namwe twarayibonye wenda ntago twayisubiza uyu munsi ko turi busy ariko tuzayisubiza buhoro buhoro tuzaza ahari hazaza abana bacu cyangwa abuzukuru bacu ariko mwizere neza ko nubwo tubabarira tutajya kwibagirwa inzigo turi abanyambabazi kandi turi abanyambaraga ntidutangiza urugamba ariko turarurangiza muri bake cyane rero kuko uretse n'abo ngabo mwiringiyemo Sadeke ejo n'ejo bundi tuzabereka twababagiye tuzababagira nta giteye isoni muri byo tuzabibakorera mwebwe ndabizi iyo mubonye umuntu uvuga igiswahili cya Tanzania ubwoba kuko aribo babashyigikiye ariko babashyigikiye muri diplomasi ntibabashyigikiye mu kurasa kuko mwafashe igihugu mutarashe nimwitege rero ko
twebwe abana batotejwe kuva bavutse kugeza uyu munsi ari twe muje gukuzamo kurasa. Abo mwirindi turabanza tubabagire mu maso, mutwitegure muwe mukoropa neza, tuzakandagira iwanyu, tuzakandagira. Eyiza muzaduha karibu mwegerewe nk'uko